kining Nazaret hangtod didto sa Hudiya 40 sad nang layua. Mura sad na siya tingalig usa ka island sa Cebu, end to end. O wakabot dol-dol gyud nya gibaktas na ni Maria para pag adto ni Isabel. Nya nagmabdo siya atong panahona. Grabe sa tong pagkabaktasan nya, mingaw ang disyerto nga iyang giagian, deserted place mo na. Risgo niya lisod yun. Muna nga ang kining pagbisita ni Maria, di gini siya basta-bastang pagkabisitahan niya. Ang iyang pag-adto mao ang pag-alagad ni Isabel. Si Isabel pagkabati sa pangumusta ni Maria, porting lipaya niya, miulpot pagyud ang bata sod sa iyang tiyan nga niadtong panahona 6 na kabuwan ang iyang tiyan. Niyang pagmabdos ni Juan nga magbubunyag niya ni ulpot. Pag-adto namo sa Hulilan usa ni sa among gibisita, duol-duol og jutay sa balay nila ni Zacarias. But dinhi ba kato padung adto atong may kurba naa didto, ni pahuway kunos Maria didto, nilingkod ba nya niinom atong tuburan, na may tuburan didto gibutangan og kanang murasag kanang mabisita sad ba building-buildingan. Sige pag-agas ang tubig adto niinom mo kuno toy giimna ni Maria tong tuburana. Kapikap sa mis tubig dito pero di man paimnan, amot niinom batong uban namo. Mao na nga historical kayo nya naa gyud ang mga timaan na sa didtoy gihimo nga karaan kayo nga gi-sculpt ba na nagihimo sang bag-o karon, picture na nga atubangay si Maria og si Isabel nga pulos dagkog tiyan nga mabdos ba nya. Mao kuno toy gitawag to nga image og fertility image. Muhikap ka ato, mamabdos ka, guwa pa jud ka kapanganak, ambot lang kag pila ka buok na nihikap ato, mamabdos ba ka. Unsa may importante kayo niini, dili lang ang history, kung dili ang ilag yung love story. Ang love story ni Maria og ni Isabel. Si Isabel ni unong sa iyang bana, nag-inunungay sila o gitagaan yung reward ang iyang pagka maunongon. Si Maria, portis ang dako agugma ngadto sa Ginoo, maotong gipamabdusan siya sa Ginoo. O ang iyang dakong gugmas Ginoo iyang gipadayag dinhi nining atong nabati ron nga gitawag ni natong awit ni Maria or Magnificat, kaning nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Kani mo ni ang introduction. Nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Si Maria nga way sala niangkon nga siya luwasonon o giluwas. Ang atong gugmas Ginoo mudako gina kayo basta mahibaw ta og moangkon ta nga kita iyang giluwas. Pero kita na gani mao'y magpakamanluluwas, mawagyos passing ang Ginoo. Kamo karon sa inyong pamilya, mubati ba mo nga giluwas mo sa Ginoo? Nibati mo? O wa kay bugas, nibati ka nga giluwas ka sa Ginoo? Basig wa na. Basig ang nagluwas nimo ang kadto ng magpautang. Kay kita ra ba karon ang atong manluluwas mauna ang kwarta. Dili na ang Ginoo. Mauna nga minus kay taggugmas Ginoo basta wa tay kwarta. Kasagaran ba? Dili non tanan. Ambot kaning nagwali ug wa nagyoy kolekta
Mahigugma pa ba ka ni? Ginoo, inyong paminaw. Ha? Mura masad nun mong pari noon. Sige, kamo kung barog-barog di rebel niya, wala nag-kolekta. Wala say manimbang. Unsa man, mo barog pa ka? Moingon tingali kay undangon tanan ning obraha. Pero og nagigugma kita sa Ginoo, bahala na nagway mga taong mutabang nato. Bahala nagdaog-daogon ta. Matod pa ni Maria diri, ang mga dinaog-daog giisas Ginoo, ang mga mapahitason nga paubos sa Ginoo. Mao na tinaw kay ni Maria nga ang iyang yung manluluwas mao ang Ginoo ug ang iyang kalipay naas Ginoo. Ngano man diha nahigugma magud siya sa Ginoo. Kana bitang mainlove ta, kinsa magi atong higugma og mayo? Ang atong kaugalingon o kadtong atong nainlaban? Kamo ba nakasuway na mong nainlab mo? Si Harosan no, wa gyud. Kasuway gani ko kamo na no, ano. Kana bang mainlove kay ka? Malimot gyud kasi imong kaugalingon. Ang imong sigihagon ahuna, unya ang imo ra yung kalipay kadtong imong gihigugma. Nya si Maria gisintro man niya sa Ginoo. Aperting lipayan niya, bisag wap ay mga tao nga maglingaw-lingaw niya. Purti na yung lipayan ni Maria. Nawa gud ang iyang kahadlok. Ang iyang kahadlok ba nga, sus kalayo sa kong baktasonon. Unsa kay may tabo na ko, di ba kako tulison diha? Aki sa may kuyog ato niya. Patingali iyang barkada, kaya di, waman mo kuyog nga to susi. Wa mo kuyog susi ato Maubit ato pag-uli ni Maria, nga namabdos na siya, mo iyang pagsulting Jose, nagdudas Jose, katong pagkalakawa, nakasugat gitos Maria, diliingon nato. Okay, tulogod siya kabuan dito. Nya pag-uli niya, ingon siya, Jo, 3 months na ra ba ni akong tiyan? Nya tulo kabuan siya dito nga, dito sa Odia, Jose, dito ra Nazaret, silingan ni sila. Nya pag-uli, Jo, mabdos na ko kay Joseph natay disgrasya gyud akong uyab gyud nganong niadto sa gyud dito ana mo tong aksyon siya biya. Mo na nawa ang kahadlok ni Maria tungod sa iyang gugma sa Ginoo. Matud pa sa atong unang pagbasa ni San Pablo, sulat niya sa taga-Roma, ang iya yung gibutang diri, pagmatinud-anon kamo sa inyong paghigugma. Pagmatinud-anon. Kamo mga asawa, karon, matinud-anon pa ba mo sa inyong paghigugma sa inyong bana? Kamong mga bana, matinud-anon pa mo sa inyong gugma sa inyong asawa? San ighamrasan. Kamong mga ginikanan, mga ginikanan, matinud-anon pa mo sa inyong gugma sa inyong mga anak? Mga anak, matinud-anon pa mo sa inyong gugma sa inyong ginikanan? Nyakitang niya simbahan, matinud-anon pang atong paghigugma ng mauway simba-simba? Sa atong isig katao nga way simba-simba? Labi na ginang mga gikas prisuhan, matinud-anon pa. Nya unsa may tanawa ha, ingon siya, paghigugmaay kamo pag-ayo, ingon nga mga magsuon diha ni Kristo ug pagtinahuray kamo. Kita ra ba kamo mga ginikanan, usahay wara ba mo itahod sa inyong mga anak? Inyo lang nanganlag animal, inyo rin ang kusion, hapakon, wa gyud mo itahod. Mao na natakda ninyo mga anak, wa say tahod diha ninyo. Nya kamo mutahod mo pare. Maayo. Ang pare mutahod ninyo. Libakon man inyong pare usahay. Pagpailob kamo sa inyong mga kalisdanan o pag-ampo kanunay. Kaniya, nindot kani, bahini ninyo, bahini sa inyong mga kabtangan ang inyong isig ka magtutuo nga naa sa kawadon.
og dawata sa inyong balay ang mga dumudoong. Nagbuhat mo ani? Oh, wa gyapon. Mao na di jud kay tinuod atong gugma. Ang resulta, maglisod tag kakita sa atong isig katawo. Ang atong makita nila usahay danger, hazard. Mo na ni kakita ni mos taong dumudoong nya siga kay mata, kagot pangipon, daghan kay patik, moingon ka ayay kani peligro ni da. Ug ako ni pasudlon patay gyud ko ani. Ana, mao din imong nauna. No. Awa na. Ngano man, wa man ka mahigugmas Ginoo. Nya timan ibiya kadang tawhana, gihigugma nas Ginoo. Nya wa man na siya kaon. Kay gikan pa man nas prisuhan. Way kaon, wa say mudawat niya. Gitudluan sa Espiritu Santo nga duulan ng balaya kay gikan na ditong nisimba ni Padre Siano. Kusog kay na ditong mo ampo nako, duulan na. Pagduol, ikaw kay wa man sa mahigugmas Ginoo, simba-simba ra man ka dinhi, mao rin ang kuyawan ni ka. Ayay. Nya ningo man diri dawatas inyong balay ang mga dumudoong. O la, dawato ninyo. Ingka kakuyaw sa dana pa dire. Labaw tong kuyaw ang kang gibuhat ni Maria nga ni baktas kadto. Nya pag uli pa gid niya, tulo na kabuan iyang gisabak, baktas na pud siya perting layuwa. Mas kuyaw to, di ba? Pero wa balihan ni Maria tungod sa iyang dako kaing gugmas Ginoo. Nya unsa may bungas gugma, kalipay nga way katapusan. Muna si Maria bisag niabot ng panahon sa dako kaayog yung kasakit kadtong nagtan-aw na siya ni Hesus diha nga gilansang sa cross, wa gyud masuko si Maria. Ngano man ang kalipay sa iyang kasing-kasing nagpadayon kay nasayod siya na bisag gibitay ang iyang anak sa cross o gibugal-bugalan, ang Ginoo nagpabilin naa diha. Nakita na niya ba nga naay Ginoo? Kita gud usahay gud ug nanatay mga kaguol, di kita Ginoo. Amoron inyong anak ripon sa inyong silingan, imong anak nga 10 years old. Kakita pa mo Ginoo ana? Ha? Kakita pa mo Ginoo o imong nakita pulos na lang gyud diyawa mo nang porte gid imong sukua, murag mo tindog ang imong buhok sa kalagot o gusto gid imong ipapatay tong nag-rape. Si Santa Maria Gorete na santa siya tungod kay gi-rape siya. Niya sa ang rape niya iya gyung gihigugmag maayo. Niya gidunggab man to siya kutsilyo porting daghana brog 14 times mas dito siyang giduslak sa kutsilyo. Iya wa man siya mamatay, iya pag yung giingnan, gusto kong makuyog nako siya ngadto sa langit. Nangana Maria Gorete ba 12 anyo siya to gi-rape siya, niya gipatay. Iya pa yung giingon nga gusto kong makuyog nako sa langit ang ga-rape nako. Kamo, muana mo. Mauna ang gugmas Ginoo. Maunay gibati ni Maria. Ug maunay atong misyon nga muduaw ta sa atong isig katao ginamit ang gugmas Ginoo. Gahapon bitaw perti man tong kusugas uwan. Dako jud kay uwan gahapon ba no? Pero adtong Sabado wa gyud mo uwan. Nagmotorcade ta, naghimo ta sa atong culmination sa Flores, malipayon kay tas tanan. Ana, wa gyud mo uwan. Ano man, gugmatos Ginoo para nato. Nga, ana bang pertigo sa tawo natong pangandam. Ana, nya unsa may resulta? Malipayon ang tanan. Kay kanila laging nahigugma, lipayon gyud ta. Karon sige nang uwan. Why siguro inyong balay ron dito tagatuhod ang tubig, bahala na mo diya. Dili tay mo magampo sa ta magtinabangay ta. Danagi imong silingan nga gisanapas tubig, pangit ikaw kay tubig ang inyo kay nababaw ang inyo, pangitag paagi nga mawa tong tubig dito sa ila. Kana bang ayaw na sa pagingon nga unsaon man gyud nga naam na sila diya. Mangita tag paagi magtinabangay ba?
tinabangay. Oh, minaw raman sa tag, kanusa sila mga lumos dito. Basta secured lang mi dire. Ala mo dia. Ayaw, tinabangay gyud. Niya maginampuay, maghinatagay sa mga kalipay. Nang katong atong gipanghatag ni atong Sabado, Bernes ug Sabado, mga bugas, mga more than 800 ka kaning 5 kilo nga packs. Mo ta pa tingali dahi ihatag siguro pag na mahong maghatag tingali. Nakalipay kay ito sa to mga igsuon. Kay kita sa dinhi nalipay man sa tagmaayo kay 40 man sang daghanas mi donate adtong Mary's Embrace. Daghan man sang nipalit ato slot. Ni abot naman gani ni ron og ang naihap lang 876 na. 800 ra gud atong gibaligya, sobra nag 76. Ato lang yan ning tutalog maayo kay basig karon apa ni atong maihap o pa nato ma-withdraw. Kana patimaan na nga daghan sang nahigugma dinhi. Gitandog sa Ginoo ang ilang mga kasing-kasing. Ngano man kay kita sad naghimo man sa tag-activity nga pagpadayag sa gugma ngadto sa uban. Muna maghigugmaay ta, magbisitahay ta, sinunod ang kinaiya ni Maria. Ang pagbisita nga gidala ang gugma. Dili kay mamisita nga nagdala sa listahan sa utang. Naara ba sa usay? Kusog kay mamisita, bagadas listahas utang. Labi na nang naang na nagmotor. Motor. Or kana bang kuan? Naiuban mo bisita kay nagdaa sa listahan sa swertres kato mga gipang maintain ba? Tuwa dito listahan, dadahan ang bag nga kuan. Siging lista ng ilang gipang mustahan sa swertres. Ayaw na, kaguol mo na. Kadto gyong gugba. Mga itong dadon. Sige, manindog na ta.